Inkosi Maloyi wesithathu lekuyinkosi yakaMamba lapha eNgutseni beyikade isingathe umntwana wenkosi Sicalo losibunza senhlangano yeSicalo Foundation lapha enkundleni yaseSithobelweni. Le nhlangano lamhla beyikade iyonikelela abantu labendlulako enkulungwaneni 1000 ngekudla netingubo. Labantu labemukele ngilabadzala bogogo nabomkhulu labakhubatekile, bantfwana bendlunkulu, imbali kanye neluthango. Lizinyane belihamba nemntwana wenkosi Mavela, kanti-ke Mazinyane kanye nenkosi Maloyi wesithathu nalabanye lababambisa lenhlangano ekusebenteni bembathisela abantu labadzala nalabo labakhubatekile tingubo takanokusho lebetikadze tihamba netishumba-ke tekudla letfaka ekhatsi imphuphu, i-rice, yamafutha ekupheka, umshibo lofaka ekhatsi yamabhontjisi kanye nalokunye lokunyenti. Inkosi Maloyi seyetfula inkulumo ivete injabulo lenkulu ngekutfola litfuba lekuvusela sive lesingaphansi kwebukhosi bakaMamba, wababongela kulo lizinyane nenhlangano ngalomnikelo longaka. Ngitsengisele phansi ngizindla kokuthi sive sona bengasivusela ngane kulesikhathi semakhata ladlangile nakangaka. Kuyinfokodo kimi kwekusho ukuthi njengoba Tipho setengcisiwe nabo bogogo nabomkhulu intsandzane nalabo labeswele ukuthi sebatawukhona nabo kulwa nalo lelicwa ngato tingubo. Umntwana wenkosi Sicalo losibonza senhlangano yeSicalo Foundation naye ugcizelele ngekuthokota kwakhe ukuthi abe nelithuba lekuvakashela sive saseSithobelweni banjengenhlangano. Lizinyane liteke indzaba yokuthi letayela kuhamba kuleya ndzawo lisahlala kalavumisa kungako lijabule kangaka kunyathela kule nkhundla ubese uveta lutsandvo lanalo ngebantfu labadzala njengoba inhlangano yeSicalo Foundation babeka esigabeni lesisetulu kakhulu bona. Kuyinjabulo phindze kuba yinfokodo kithi kubona sonke sive siphume singaka sitawuhlanganyela naso lapha lamuhla siyi-foundation silethe lokunye sikulethile sitokwethula kuso sive bona bogogo nabomkhulu nebantfwana nalabasaya etikolweni bekunene. Sijajuliswa indlela sivele isemukela ngaso lapha bekunene iyathokodisa futhi ifuthumele bekunene. Nasi siyatibongela sibantwana belive sikhona lapha nasi sikuhlanganyela nani nasi sibambisa ngaloko lesinganibambisa ngako ukuthi nikhona ukuthi kanifika ngasemakhaya nikhange ukuthi niyaqhubeka niyafuthumala ngoba ngeke silibone lifuthumele nyalo emini bekuda ukhanza ukuthi inzambama naselikhwalala sekubuya kungena amakhata njengoba nje nelilanga lishisa kangalo nemakhata utawukhanza ukuthi nawo angilabuya likhulu kakhulu. Mjaha Mlotha ubongele bonke labemukele washo ukuthi litulu abaliboni kuleya ndzawo kangangobe nekulima abakwati ngobe tilimo tivele tishele emasimini. Uvetile ukuthi lokudla lokwetfulwe ngenhlangano yeSicalo Foundation kutawuhamba libanga lelitse kuyo-ke imindeni yakuleya ndzawo. Wonga lemasifa sawungena esibini bogogo nabomkhulu thina lesigugile kule ndzawo sesifika ngendlela lesingayati noma ungalima wenteni kakuphumelelo ulimile kuhlale malanga namathathu. Uma-ke uNkulunkulu asize lesinyane lesilo ukuthi kanitela nto sibanako lesikubonile yima-ke emakhaya batawumangala ukuthi sithathaphi. Emazinyane kanye nenkosi Maloyi wesithathu aceleke ethula isitulo sekuhambisa loyo-ke lokhubatekile lapha kuleya ndzawo longakakwati noma ukwehla emotolweni ngenxa yesimo lesibucayi semtimba wakhe. Aphinde futhi ethula-ke tingubo atembathisa emakhosikazi enkosi manje lesibili lamane njengobe naleyakutsi yakhona kulo msebenzi kutewusingatha etindzabeni temsakato Yemaswati ubika khamisile makuza kusasithobelweni elibonjeni.